Lu mau kemana lu? Lu mau ke sono? Ya, beneran. Gua ada game lagi. Emang main game apaan sih? Ini main game petasan. Kemarin kan lu masakin gua petasan. Gua tantangin lagi nih main game ini. Mau gak lu? Ayo. Ntar dulu, jangan ayu-ayu aja lu. Pakai ini. Berani gak lu? Terus gimana tuh? Ntar duit dulu, ya kan? Yang kalah pasangin petasan, yang menang nih tutup matanya begini nih, masangin gini. Dor. Buset, barbar amat lu. Takut? Yaudah. Gitu dong. Kita sweet dulu. Yuk. Ayo. Gua menang. Udah, sono munduran lu. Aduh. Pet. Lu jangan kabur. Diem. Awas lu, Bebe, ntar kena mata gua. Lu. Korek mana korek. Bebe ya. Nah. Kena mata gua deh ini mah. Aduh. Tukul, mampus. Rasain lo pembalasan gua nih. Mampus. Mata gua deh ini mah.